siyazi ke sonke ukuthi kulezi insuku kuthiwa kufuneke kubonakala ukuthi bangeke baphinda abantu baqhamuke na bazokhumbula ukuthi baphela esizweni esiphethweyo. Ngaze ngithi kawa ke ngidlule mase ngizwa bakwethu ke sebela ngathi oh mina ke sengizozela nje ukuthola inhlanhla ngoba nakho phela sibhekene nokuthi kufika isikhathi sokuthi kuphinde kuthethwe futhi. Kulonyaka odlulileke mina ke ngabona sengathithi sarojwa kodwa ke sathula ngoba phela singabantu boxolo sangasho lutho noma icala nje besikhona kuthangi asasho lutho ke lelo cala ngoba phela sesifike kolunye ukhetho. Ngase ngithi hayi ngiyajabula nje mina ngijabulela lokho ukuthi sikhona sonke sikwazi ukuvota sisebenzise amandla ethu ukuthi izwe lethu siliphathe ngoba siliphethe khona kodwa uma ubheke kahle alikapheli